harga lah dia. Hah? Buka harga kan? Nanti. Buka daun 15. Buka harga lah dia. Hah? Buka harga kan? Nanti. Yang tahu ya dia daripada di rumah saya masih pada hujan deh. Hujan. Mangga Pemandangannya nggak kelihatan nggak? Kayak di Jawa Retno dah. Kayak di Jawa Retno lagi gini. Oh. Sapian pula. Kata si Bila kan taruh di sawah. Esa. Ini daun pandan. Kemarin mah kabut lagi itu, ini mau dikerangan ya, kita udah